Halo ngob, sekarang kamu arek potong rambut nyaho meureun. Lagi ditarik kolot ya, ada di glowing nyaho meureun di dapat salon tercinta ya, tuh kan. Supaya glowing biar wow. Tuh kan lagi di bleaching pakai heula apos rumah sakit nyaho meureun. Pokoknya nanti tunggu hasilnya ya, pasti glowing pasti wow tuh. Lagi diseseh dulu rambutnya biar wow. Tuh kan, channel lagi halus pisan, wow banget ya. Tuh. Tara, ini ya hasilnya tuh kan, halus pisan. Hitam ku abu-abuan campuran, wah halus kan tuh, rapi juga wow banget kan ini. Hasilnya dijamin wow, nyaho meureun. Habis potong rambut, panasna ringrang, kita nyaho meureun mampir dulu ya. Panasna ringrang wah. Panas pake ringrang kieu nyaho meureun. Es kelapa, gelas kesangan. Meureun gelas kesangan. Segernya paling di tenggorokan.